Če boste gorivo točili na hrvaških bencinskih črpalkah, pa bodite pozorni na cene. Pri naših južnih sosedih namreč vladnega omejevanja cen ni več, kar pomeni, da jih lahko naftni trgovci odslej določajo povsem svobodno. Bencin je ponekod za 3 cente cenejši kot v Sloveniji, občutno manj pa stane dizel, ki je na Hrvaškem cenejši tudi za približno 30 centov. Najvišje cene so praviloma ob avtocestah, zato velja pri vožnji na dopust premisliti, kje in pri kom boste točili gorivo. Hrvaška vlada je sicer naftnim trgovcem že zažugala, če bodo deregulacijo izkoriščali. Denis Čulum. Po skoraj 4 letih je hrvaška vlada dvignila roke, naftni trgovci lahko od polnoči cene goriva določajo prosto. Pa to je bilo očekivano. Nažalost, ja sam privatnik pa moram raditi na način koji radim, da ovisim o gorivu i moram ga sipati kako god bilo. A evo, narod će vjerojatno kao i obično to prihvatiti. Iskreno ne čini mi se baš dobro jer s obzirom na današnju situaciju, to je situaciju u državi, mislim da i taj sektor neće to držati pod kontrolom i da bi cijene opet mogle početi divljati. Točenje goriva pri južnih sosedih je občutno cenejše kot doma, predvsem dizla. Liter ponekod stane le 1,17 evra, kar je 32 centov manj kot v Sloveniji. Kakovostnejša različica pri istem ponudniku sicer olajša za 1,76 evra. Cena bencina pa se na Hrvaškem giblje od 1,41 do evra in 3/4 za nadstandardno različico. Mislim da privatno, to jest tvrtke, neće to zamrzavati cijene nakon do nečega dođe. Tako da mislim da država treba stati naravno iza toga svega. Bilo koje dizanje cijena utječe na moj kućni budžet. Naftni trgovci na drugi strani so pričakovano navdušeni in se zahvaljujejo vladi. Plenkovićeva ekipa miri, da ni razlogov za skrb. Nema to nikakve veze sa turističkom sezonom, jednostavno smo tržišna ekonomija i ovo je sada prilika i pokazatelji su takvi i mi odgovorno radimo svoj posao i odlučili smo da je ovo najbolji trenutak. Tuji turisti s svojimi jeklenimi konjički sredi poletja ne bodo zatresli trga, ocenjujejo nekateri strokovnjaki za energetiko. Praktički smo mi svi porezni obveznici subvencionirali upravo strane turiste kroz niže cijene goriva u našoj zemlji. Tako da je definitivno to korak u pravom smjeru i onda kad treba deregulirati tržište. Sindikate medtem skrbi pohlep naftnih trgovcev. Budite sigurni da će cijene rasti kao što su do sad rasle. Samo pitanje kad će to se puknuti i kad ćemo mi svi izaći na ulice reći dosta. Hrvaški gospodarski minister je poudaril, da država ne bo dovolila neupravičenega oziroma pretiranega zvišanja cen. Trgovcem je zažugal, da bi lahko vlada izkoriščanje deregulacije kaznovala s ponovnimi omejitvami.